Paling ulu bentung bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada bina yang bekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bijak urang bayi lebeng asai mula paling ulu benteng bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pihna yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bijak urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula dengar hai bang lun pengingat beleun tangan ulama ke ulama nejet upan baalaman kena celaka kehabanyo jinhan nemat sabah saan neprahetema watatubo kasekaran han selamat iman lam dada paling ulu benteng bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bijak urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula akhir masa tak kiamat le umat puji ulama lam hadis na peingat baalaman Tuhan beri bala yang kefon Nabi pengingat gadah berkat berusaha tami tanah rata tempat han berkat ahwat tekana paling ulu benteng bak mekaleng handi langga paling akai urang handi jetkeun ke ulama ada pina yang behekeun dijet kaleng dum ulama kadang nyankeun bijak urang bayi lebeng asai mula bayi lebeng asai mula yang kedua nepeingat yang zalim tan jauh marah kerayat hana diingat juah tadbir sebal singa temakele bala rayatat oh sekarang Tuhan penyata lidahan roh musyahadah dak bancutan iman tantaba paling ulu benteng bak mekaleng handi langga
dijadikan ke ulama. Ada